Ndabashuje banywanyi b'Agaseke k'amakuru official. Mbere gato yo kugapfundura reka mbanze mpere ku muhango wo gutora papa mushya watangiye kuri wa gatatu i Vatikani. Kuri wa gatatu ni mugoroba munsi y'igisenge cya Chapelle Sistine ya Michelangelo, Abakalidinari 33 baratangira gutora papa 267 wa Kiliziya Gatolika ku isi. Uyu munsi uratangira na misa ya saa 4 ku isa ya Vatikani, ni nayo y'Igitega mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Irabera muri Bazilika ya Mutagatifu Petero. Iyo misa ica kuri televiziyo irabiyobowe na Giovanni Battista Re, Kardinali w'imyaka 91 ukuriye abandi, ari nawe wayoboye umuhango wo gushyingura Papa Francis. Nyuma ya saa 6 mirongo ya telefone mu gace ka Vatikani irakurwaho kugira ngo bitume abari muri conclave badashobora kuvugana n'abari hanze. Ahagana saa 10:15 b'Abakalidinari 133 batora barahurira muri Chapelle ya Pauline batora umurongo bagana kuri Chapelle ya Sistine. Muri uwo mwanya baba baririmba indirimbo y'ikilatini yitwa Veni Creator Spiritus, bisobanuye ngo ni mutagatifu muremyi, byo guhamagarira mutagatifu ufatwa nk'uyobora kandi ufasha Abakalidinari gutora papa mushya. Nibagiye muri Chapelle ya Sistine buri wese aratambuka kiri ukuboko kumwe kuri Bibiliya maze arahirinda hiro mu ibanga ibabuza kutigera bamena ibanga ry'uruyo papa mushya yatowe. Uwanyuma namara kurahira yakurikiraho akanya bwite ko gutekereza cyangwa se meditation, wumve meditation, maze Kardinali Diego Raveri umukuru w'umuhango uzi nka Pontifical Liturgical Celebrations atangaze extra omnes cyangwa se buri wese hanze utarebwa no gutora. Diego ni umwe mu bakozi batatu bemererwa kuguma imbere mu Chapelle ya Sistine nubwo atari Kardinali utora, nubwo batatu bagomba gusohoka iyo hageze igihe cyo kubara amajwi. Igihe extra omnes itangajwe nicyo gihe cyo gutangira umwero w'Abakardinali, niyo ntangirira conclave. Iri jambo riva mu Kilatini conclave risobanuye hakinze n'urufunguzo, risa n'iriyobyeho gatoya kuko Abakardinali batakifungirana imbere, ahubwo kuwa kabiri abakuriye Vatikani bafunze amarembo yinjira mu ngoro yo kwa papa ari Chapelle ya Sistine kugeza itora rirangiye. Abarinzi bo kwa papa bazwi nka Garde Suisse cyangwa se Swiss Guards baba barinze imiryango yose yerekeza kuri ya Chapelle iberamo itora. Imbere muri Chapelle batoreramo, Diego Raveri aratanga impapuro zo gutoreraho maze Abakardinali bahita batangira gutora. Mu gihe nta kibuza kuba papa ahita atorwa ku ikubitiro, ntabwo birigira biba mu myaka imyinshi ishize. Gusa iri tora rya mbere ni ingenzi cyane nk'uko Austin Ivre, umwanditsi n'umusesenguzi kuri Kiliziya Gatolika bivuga. Aravuga ati mu itora rya mbere amajwi abanyanyagiye, Abakardinali bagize amajwi arenga 20 bibandwaho, maze abatora bakamenya ko bagomba gushyira imbaraga ku bagize amajwi menshi. Yongeraho ko guhera ubwo buri tora rigenda ryerekana Abakardinali bafite amahirwe. Ati bijya gusa neza na kampanye ya politiki, ariko si ukurushanwa mu by'ukuri, ni umuhate w'inama itora kugira kukumvikana. Iyi tora ritageze ku bwumvikane bwa bibiri bya gatatu busabwa mu gutora papa mushya, Abakardinali basubira mu nzu bacumbikamo ya Casa Santa Marita gufata ifunguro rya nijoro. Aha rero hanze ya Chapelle batoreramo niho habera ibiganiro bikomeye hagati yabo ku mazina arimo kwiganza. Ibinyamakuru byo mu Butaliyani bivuga ko amafunguro yabo abagizwe n'ibiryo byoroshye bisanzwe bigaburwaho hamwe n'umuvinyu ariko nta nzoga zikaze. Abatetsi n'abagabura nabo barahira kugira ibanga kandi ntibashobora kuva aho hantu kugeza conclave irangiye. Guhera ku wa kane mu gitondo Abakardinali bazajya bafata ifunguro rya mu gitondo hagati ya saa 12:30 na saa 8:30 mbere ya misa iba saa 2:15 kuri ya saha nyine yaho ari nayo ya Kigali na Gitega. Mu gitondo babaho gutora kabiri gukurikirwa n'ifunguro rya saa 6 hamwe n'ikiruhuko. Mu nyandiko ze bwite Papa Francis yavuze ko muri ako gahe k'ikiruhuko aribwo yatangiye kubona ibimenyetso ko Abakardinali barimo bagenda bamuhurizaho. Yatowe ku itora rya mbere nyuma y'akaruhuko ka saa 6. Conclave ebyiri ziheruka zose zarangiranye n'umunsi wa kabiri. Kugeza ubu nta buryo na bumwe bwo kumenya niba kuri iyi nshuro iyi conclave iba ndende cyangwa se yihuta. Gusa Abakardinali bazi neza ko gutinza iki gikorwa gushobora gufatwa nk'ikimenyetso cyo kutumvikana hagati yabo. Mu gihe babirimo basenga ari nako batora, hanze y'amadirishya ya Chapelle ya Sistine haba hari ibihumbi by'Abakristo babitegereza aho umwotsi usohokera iburyo bwa Kiliziya Mutagatifu Petero, bategereje umwotsi w'umweru nk'ikimenyetso ko papa mushya watowe, nk'ikimenyetso ko papa mushya yatowe, ukurikirwa no gutangaza mu Kilatini ngo habemus papam, bisobanuye ngo dufite papa. Nyuma y'umwanya utarambiranye papa mushya yerekanwe imbere y'imbaga y'Abakirisitu baba bategereje kuri rwa rubuga rwa Mutagatifu Petero. Abakuru ba Kiliziya Gatolika henshi ku isi batangaje ko nimara kwemezwa ko papa mushya yatowe kuri za Kiliziya bagomba guhita bavuza inzogera nini zaho mu kwishimira iyo ntambwe.
Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Amakuru yavuze ko habaye akajagari mu karere ka Busia muri Uganda ubwo Abanyakenya baturiye umupaka bazaga gutora mu matora y'ibanze mu Karere muri ku butegetsi. Ikinyamakuru Daily mutekereza ko abaturage b'Abasamiya n'Abateso bahaturiye byabagoye gutandukanya Abagande n'Abanyakenya amatora bisupu. Amakuru avuga ko aho amatora ahagaze mu midugudu ine uko abaturage bananiwe kuvangura Abanyakenya b'Abateso n'Abagande basanzwe ba Uganda. Icyo kinyamakuru cyavuze ko umupaka ugabanya Uganda na Kenya muri ako karere utagaragara hamwe abaturage baryaho bihiye. Umukuru Karere mu karere ka Busia yatangaje ko imidugudu nitatoye kuko Abanyakenya baje kubivanga bashaka gutora bakayahagarika. Muri ako gace ko muri Uganda kegeranye na Kenya, abaturage bavuga ko ahantu henshi amatora atabaye kuwa mbere kuko bamwe mu bakandida bahamagaye Abanyakenya ngo baze kubatora bibi by'ubusa. Arahagarikwa ariko ngo yakomeje ku munsi wo kuwa kabiri. Abakuriye amatora ngo bari batanze udutabo tw'umuhondo ugafite akabari gutora, ariko ngo byarangiye bamwe bazanye Abanyakenya kubatora babyanze. Imvuru zadukubwo uretse haranzwe akavuyo katewe n'Abanyakenya bambutse bakaza gutora amatora muri NRM agasubikwa. Amakuru yavuze ko ari abantu batatuye kuko bibuze ku marisite y'itora bakanga uko batora ku migereka. Abayobozi b'ishyaka riri ku butegetsi NRM muri Uganda ntibemera ko amatora yapfuye kubera Abanyakenya babyijanditsemo, ahubwo babishinja abaturage bagiye gutora kandi batariyandikishije. Nararanganisha amaso y'inyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banitswe perezida wa Sena ya Kenya Amason King yasabye abasenateri gusubiza urwego gaciro bakayeguza abategetsi bigize utumana bahamagarwa bakanga kwitaba. Uburakari bwa perezida wa Sena bwatewe n'uko umunyamabanga wa leta Minisitiri Imana bwana John Mbadi yanze kubitaba akabaha ubutumwa bugufi ku munota wa nyuma akababwira ko ataboneka uyu munsi. Ibi ngo byababaje abasenateri ba Kenya basaba ko bakwandika ibaruwa isaba ko bwana Mbadi yeguzwa. Ikinyamakuru The Kinyanezi cyavuze ko perezida wa Sena yagaragaje ko Minisitiri Mbadi yabasuzuguye kuko muri yongerwa baruwa ye atanagaragaje impamvu atitabye Sena nk'urwego rwamuhamagaje. Amason King yasabye abasenateri bagenzi be guhagurukira bene abo bategetsi badahina mu mavi bakajya babeguza uko amategeko abibemerera kandi bagahera kuri Minisitiri John Mbadi wigize akamana agasuzugura uru rwego. Iki kinyamakuru cyavuze ko perezida wa Sena yabaye nkorosora guwabyukaga kuko ari abasenateri bari bareka rungu bamaze kubona ko umunyamabanga wa leta Minisitiri Imari yanze kwitaba. Abasenateri cyababaje nuko bwana John Mbadi yari mu kiganiro kuri televiziyo y'igihugu bakibaza ukuntu hitabira ibiganiro kuri televiziyo nyamara akanga kwitaba inteko ishinga amategeko ku rwego rwa Sena bagasanga ari agasuzuguro kabije kuri uru rwego. Ikindi cyarakaje abasenateri nuko John Mbadi yanditse ibaruwa ko ataza kwitaba saa 3 imirimo y'inteko itangiye, azi neza imikorere y'uru rwego nk'umuntu wabaye umudepite. Ku rundi ruhande ariko kandi umunyamabanga wa leta mu Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo bwana Alfred Mutu washinje senateri Gloria Uroba gusuzugura abakozi b'iyi minisiteri no kubatesha agaciro, na minisitiri ubwo yajya kumubaza yaba yigira akamutera ubwoba. Ikinyamakuru The Citizen n'igito cyane ko bwana Mutuwa ashinja uyu musenateri gukwiza ibihuha byangisha Abanyakenya gahunda ya leta yo kubashakira akazi mu mahanga, avuga ko leta iri gukora ubutekamutwe. Icyo kinyamakuru cyavuze ko gifite ibaruwa Minisitiri Mutuwa yandikiye Sena ashaka gutanga ibisobanuro kuri iyi gahunda iri kuvugwa nabi na senateri Uroba. Uyu musenateri ngo avuga ko iyi porogaramu ari ubutekamutwe yuko abantu bose bakwa amafaranga ngo bashakirwe akazi mu mahanga nabo yatanze ntibagahabwa agasanga ari ubutekamutwe bukorwa n'abakozi ba Minisiteri y'abakozi ba leta iyobowe na Alfred Mutuwa. Bwana Mutuwa avuga ko uyu mugore abeshya ndetse ko bamwihanije kumusuzugurira abakozi bakorana nabo akamutera ubwoba ku buryo abana ari umuntu udapfa guhina mu mavi. Ikinyamakuru The Citizen n'igito cyavuze ko bwana Mutuwa ashinja Uroba kuvuga ko leta iri gushaka kugurisha abanyagihugu kandi azi neza ko bazabona akazi. Ku ruhande rwa senateri nawe yavuze ko iyi gahunda ari igihuha kuko utakumvisha abantu bafite ubwenge kuri gushakira akazi abantu mu bihugu nka Iraq cyangwa se n'ahandi nk'aho hameze nka za Syria. Senateri yavuze ko nta muntu n'umwe azi wahawe ako kazi na leta ibeshya abaturage, ariko Minisitiri Mutuwa we yavuze ko kaho abantu barenga 1000. Ninyibuje muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banitswe abanyamategeko bunganira umunyapolitiki utavuga n'ubutegetsi bwana Tundurusu babyinira ku rukoma nyuma yo ku rukiko rwa Kisutu rutegetse ko bwana Tundurusu azaburanishwa tariki ya 19 ukwezi kwa gatanu kandi akaza bari mu rukiko atari kwikoranabuhanga ndetse na rubanda rukaba rwasabwe kuzaza gukurikirana urwo rubanza. Ikinyamakuru The Chanzo cyavuze ko abunganizi bari bashimye urukiko bakagaragaza ko umwanzuro rwafasha ari uwa kigabo wasabaga ko abantu bisiga insenda bakawufata umukiriya wabo akaburanira imbere ya rubanda avugira. Kuva tariki ya 24 ukwezi kwa kane bwana Tundurusu perezida w'ishyaka Chadema yakunze kugaragariza urukiko ko atishimiye kuburanira ku mashusho ashaka kugira mu rukiko ndetse bikavuga ko yari yatangiye kwicisha inzira agamije gusaba kuburanira mu rukiko abona n'abamurega imbona nkubone. Mu mpera z'icyumweru gishize abashyigikiye Tundurusu bagaragaje kutishima ubwo bamaganaga umwanzuro w'urukiko wo kumuburanisha mu buryo bw'ikoranabuhanga no kubuza abantu kugera ku rukiko gukurikirana. Leta ya Tanzania ivuga ko kuburanisha Tundurusu hakoreshejwe ikoranabuhanga mu buryo bw'amashusho byari ngombwa ku mpamvu z'umutekano. Uyu mugabo araregwa ibyaha bikomeye birimo ubugambanyi ku gihugu, icyaha gihanishwa kwicwa mu mategeko hano ibyaha muri Tanzania.
naho mu Burundi leta y'u Burundi yashinjwe gufunga Elias niyo nkuru usanzwe utavuga rumwe n'ubutegetsi ibeshya ko imukurikirana nk'ibyaha bifitanye isano n'ubupfumu. Elias niyo nkuru ni umuturage wo mu karere ka Nyabihanga mu ntara ya Ngozi mu majyaruguru y'u Burundi. Ikinyamakuru SOS muri Burundi cyavuze ko uyu mugabo yatawe muri yombi tariki ya 19 ukwezi kwa kane ashinjwe ubupfumu kugeza bafungiye muri kasho y'Imubuga. Nubwo leta y'u Burundi ivuga ko uyu mugabo azira ubupfumu, umuryango we n'abaturanyi barabihakanye bavuga ko azira politike. Amakuru yize bavuga ko Elias niyo nkuru amaze igihe yaranze kwibuka ishyaka David riri ku butegetsi kuko ashyigikiye agatorwa utavuga n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Abarundi bamaze igihe bashinja leta yabo kwitwaza ubupfumu mu guta muri yombi batavuga rumwe. Muri 2022 hari abayoboke b'ishyaka Sena bafatiwe Kayanza bashinjwa ubupfumu ariko nyuma baza kurekurwa kubera kuri ibimenyetso. Muri 2023 nabwo hafunzwe umucuruzi kazi wo muri Makamba nawe ashinjwa ubupfumu no kuroga nyuma yo kugaragaza ruswa ari mu nzego za leta. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika. Monusco President w'inteko ishinga amategeko ya Kongo Kinshasa Bwana Vital Kamerhe yisanze ari hagati nk'ururimi nyuma yo gushinjwa gutambamira bagenzi be ngo bagenzure ibikorwa bya guverinoma. Iyi ntwaro abantu bikigezweho nuko ari agaseko k'abadepite batangiye kongorerana ngo bashake imikono ya ngombwa beguze Bwana Kamerhe kuri uyu mwanya ashinjwa kwifashisha agakingirizo kibaba President kigena guverinoma ye. Ikinyamakuru Media Congo cyavuze ko President w'inteko ishinga amategeko ya Kongo yababuza abagenzi be guhamagaza abatetsi ngo baze basobanura ibyo bakora mu nteko ishinga amategeko agamije kutambika ubusa President Kigedi. Umudepite wazamuye icyo kintu Eliezer Ntambwe kwa kabiri bavuze ko bigeze Kamerhe yaba yarahagaritse imirimo y'inteko ishinga amategeko mu nyungu ze bwite. Uyu mudepite yabwiye ikinyamakuru Media Congo ko inteko ishinga amategeko ya Kongo ihora itambamira ko guverinoma ishyirwaho ijisho. Abadepite bamwe ngo baraye ko baza gusinya byihuse bagasesa biro Vital Kamerhe ikorera mu kwa guverinoma yakabaye igenzura ngo batora abantu bashobora kugenzura leta. Mu yandi makuru ariko kandi abaturage batuye Misinga muri grupuma ya Ikobo muri teritwari ya Karere batangiye gusubira mu ngo zabo nyuma yo kumara amezi ane mu bihuru barahunze imirwano ihanganije Ventura n'ingabo za leta. Ikinyamakuru Actualité cyavuze ko abaturage babaga mu mashyamba bavuze ko gahinda n'umubabaro bahagiriye byabigishije ko kubaho nabi wapfa ukavaho bakemera kugaruka. Aba baturage ariko bagarutse nawe ngo nta kintu na kimwe gihari, nta mazi nta mavuriro abegereye n'amashuri ngo aracyafunze. Ikibayeho ni ukuva mu mashyamba bakaba baje hagaragara gusa kuko inzara nayo ngo ishobora kuzahabatsinda. Nyamara ariko kandi umutwe wa Ventura ku wa kabiri ugorora agace ka Garere muri shoferi ya Ruhinja muri teritwari ya Mwenga wo mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Uyu mutwe wigaruye kare gace mu mirwano itaramaze igihe kinini mu gitondo cyo kuwa kabiri yawusakiranyije n'abarwanyi b'imitwe y'abazarendo. Agace ka Ruciga kari mu tugize intara Kivu y'Amajyepfo dusanzwe dukungaye ku mabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa zahabu. Ventura yakigaruye mu mwaka akaziba ko muri teritwari ya Warungu ingabo zayo ziheruka kwisubiza. Amakuru kandi yavuze ko ingabo z'uyu mutwe zishobora gukumiriza Imwenga Centre. Ventura ikomeje kwigarura uduce dutandukanye tw'intara Kivu y'Amajyepfo mu gihe Doha muri Qatar yakomeje kubera ibiganiro bihuza na leta ya Kongo Kinshasa. Mu mahanga President Donald Trump leta z'ubumwe za Amerika yatangaje ko igihugu cye kimaze gukora akazi gakomeye mu rwego rwo gushyira iherezo ku ntambara avuga ko Kongo Kinshasa ihanganyemo n'u Rwanda. Trump yabitangaje ku wa kabiri ubwo yagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru mu kwezi gushize nibwo u Rwanda na Kongo byashyize umukono ku masezerano agena amahame aganisha akarere k'ibiyaga bigari ku mahoro. Ni amasezerano yashyiriweho umukono i Washington DC muri leta zunze ubumwe za Amerika. Amerika kandi ivuga ko ibihugu byombi byamaze kuyikiriza umushinga werekeye amasezerano y'amahoro bigomba kuba byamaze gusinyana mu minsi mike iri imbere. Trump yabwiye abanyamakuru ko igihugu cye cyishimira ibimaze kugerwaho mu guhagarika intambara ya Kongo n'u Rwanda. Ati ni kwita ku Rwanda na Kongo biri kurwana kandi tukugerageza gukemura iki kibazo. Ikindi ndatekereza ko tumaze gukora akazi gakomeye, nta muntu n'umwe ubivugaho, ariko natekereza ko turi hafi kubigeraho. Trump yunzemo ko kuri ubu ngubu u Rwanda na Kongo biri hafi kugera ku nzira y'amahoro. Ubutegetsi bwa leta z'ubumwe za Amerika ariko kandi bwasabye Ukraine kwakira abimukira abanyamahanga birukanwa n'iki gihugu nubwo muri iki gihe ikomeje intambara n'Uburusiya. Ukraine iri mu ntambara kuva muri Gashyantare 2022. Ibice hafi ya byose byayo ntibitekanye bitewe n'ibitero bigabwaho n'ingabo z'Uburusiya. Ibibuga by'indege byo byarafunzwe, hakoreshwa inzira gari ya moshi nk'uko byasobanuwe n'ikinyamakuru The Washington Post gishingiye ku nyandiko cyabonye. Amerika yatanze ubusabe w'impina za Mutarama uyu mwaka nyuma y'igihe gito Donald Trump agiye ku butegetsi. Icyo gihe umudiplomate wa Ukraine yamenyesheje ambasade ya Amerika iri Kiev ko igihugu cyabo kizasubiza ubusabe mu gihe kizaba cyamaze kunoza igisubizo. Abadiplomate babiri bo muri Ukraine basobanuye ko ibiganiro kuri iyi ngingo bitageze ku rwego rwo hejuru, bagaragaza ariko ko igihugu cyabo kidashaka kwakira abimukira baturutse mu bindi bihugu. Minisitiri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko icyo gihugu kiri kuganira n'ibihugu byinshi kibisaba kwakira abimukira birukanwa. Ku birebana na Ukraine yasubije ko ibyo byabazwa Minisitiri w'Umutekano. Kuva Trump yajya ku butegetsi yateguje ko azirukana abimukira benshi baba muri Amerika bunyuranye n'amategeko boherezwa mu bihugu baturutsemo cyangwa se ibindi bizemera kubakira. Ibihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo nka El Salvador, Mexique, Costa Rica na Panama byemeye kwakira abimukira abanyamahanga. Trump bisezeranya kubiha amafaranga. Minisitiri w'Umutekano w'imbere muri Amerika ku itariki 5 Gicurasi yatangaje ko abimukira bazibwiriza gutaha ku bushake bo batazatabwa muri yombi ahubwo ko bazahabwa itike y'indege n'imperekeza y'amadolari 1000 y'Amerika. Amerika yamye ko gukoresha imbaraga mu kwirukana abimukira bihenda
kuko gufata umuntu umwe kumufunga no kumwohereza mu kindi gihugu bitwara amadolari 17,121